Ovogodišnji 9. po redu Festival srpskog filma u Čikagu održan je od 2. do 4. decembra. Magiju pokretnih sliku, 3 festivalska dana dočaralo je 13 filmskih ostvarenja reditelja iz Srbije, ali i onih iz dijaspore. Za najbolji film proglašeno je ostvarenje Strahinja Banović, reditelja Stefana Arsenijevića, a glumac Ibrahim Koma, koji tumači glavnu ulogu u ovom filmu, koji se u srpskoj kinematografiji izdvojio sa najviše nagrade i priznanja u proteklom periodu, bio je gost festivala. I was there in the audience and I received lots of... Glumac je između ostalog istakao da ima odličnu interakciju sa publikom nakon projekcije i da je publika bila veoma zainteresovana kako za epsku pesmu, tako i za njeno infiltriranje u priču o migrantskoj krizi, problemu današnjice. A problem that we all have today. Najveće interesovanje ovdašnje filmske publike bilo je za film Sveta Petka Krst u pustinji reditelja Hadži Aleksandra Đurovića, a ulaznice bile su najmanje 2 nedelje unapred rasprodate. Od nedavne beogradske premijere među prvim priznanjima koje film osvaja je i nagrada za najbolju žensku ulogu koju je na ovom festivalu dobila glumica Milena Predić, jer je po oceni žirija u filmu briljantno odigrala lik svetiteljke. Zaista je iznad mojih očekivanja i kažem još jedanput, mnogo sam srećna zato što ništa lepše od susreta sa publikom kada nešto uradite. Nekako me od početka od ove promocije ovog filma onako autentično me pratila taj susret sa publikom. Na ovom festivalu su 3 filma osvojila po 2 nagrade. Glumac Branislav Bane Trifunović je nagrađen za najbolju glavnu mušku ulogu u filmu rediteljke Ane Lazarević The Game, koja je za isti film ponela priznanje za najbolju režiju. Dokumentarni film 7000 duša reditelja Sanjina Mirića nagrađen je za očuvanje srpske baštine i kulture i za najbolji film dijaspore. U kategoriji kratkog igranog filma film Svetozara Stiva Sprema Ice Cream Sladoled proglašen je za najbolji kratki igrani film, a glumac Igor Obradović je nagrađen za najbolju ulogu u kratkom filmu. Sve nagrade na ovom festivalu uručio je direktor Filmskog centra Srbije Gordan Matić, koji je ujedno bio i glavni koordinator festivala. I da se sam festival promeni, siguran sam da će to biti na bolje i imaće svakako podršku kako Filmskog centra Srbije, siguran sam i ostalih institucija kod nas koje se bave kulturom i pomaganjem dijaspori. Treba to lepo i pametno samo sprovesti. Festival srpskog filma u Čikagu se uvrštava u najznačajnije kulturne manifestacije u srpskoj zajednici ne samo u Čikagu, već i šire u Sjedinjenim Američkim Državama. Na mapi istih i sličnih filmskih manifestacija srpske kinematografije izborio se za visoki status. Naredne godine ljubitelje 7. umetnosti očekuje jubilarni 10. festival. Za emisiju Srbija na vezi iz Čikaga Nina Stojković.